Ceramah katanya Mbak Uronyo itulah ceramah maulid. Nya bahasa Aceh ceramah mulut. Tanya orang Aceh kau kalah tapi perlu bahasa. Dai dasar ji maulidun. Makna ji bulan yang dilahirkan baginda Nabi. Tapi perlu lagi tanya orang Aceh mulut. Tanya orang Aceh kan kau kalah tapi perlu bahasa. Tabuhnan anu ko belagak kede Ismail lagenan Nabi kede tabuhnan ko belagak nan Ismail bunda lagenan Nabi kede tahu itu sagoji mi tajam mukut bek tapu plu bahasa takun butro pakan karena nama merupakan sebuah doa god takun god doa hanaga takun hanaga doa mamnyo pu doa namanya